I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Mayinhle inkosi Jesu futhi ifanelwe kudunyiswa. Ngicela ke kuthatha leli thuba nalamhla nginibingelele phindze nginamukele esihlokweni sethu seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso phela ngiyo incwadi yethu yokukholwa yawo wonke amalanga. Lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSc DD. Lamhla ke tilisondo tilishumi nakunye kuyenyanga yeNkhwenkhweti yeminyaka no 2025 umfundisi usiphasihloko uthi kuhamba kwakho ngeluthando. Umbhalo wekuvula incwadi yabaseFesu sahluko sesine sifunza livesi le-31 nelivesi le-32 kufundzeka kanje. Konke lokubabako nelulaka nekuthukuthela nemsindo nekuhlambalata akususwe kini kanye nako konke lokubi. Kodwa phathanani ngebumnene, nihawukelane, nithelelane njengoba naNkulunkulu wanithelela ngaKristu. Ligama leNkosi malibongwe. Umfundisi uyabhala uthi tinkinga titawufika, mhlawumbe tivela kubantu labasedude noma labakhashane, kodwa angeke tihlale tingekho. Ungaphinziseli lokubi ngalokubi. Kufanele uhambe ngeluthando ngaso sonke isikhathi. Inkosi Jesu yathi nanithanza nako bonke bantu bayawunadi ukuthi nibafunzi bami. Lokho kutholakala na ufunza incwadi yaJohane sahluko se-13 ufunze livesi le-35 ligama leNkosi malibongwe. Na ufunza kuMateyu sahluko se-5 livesi le-44 inkosi yathi thandzani titsa tenu nibakhulekele labanitingelela kunihlupha mayibongwe inkosi. Uyachubeka umfundisi uthi kufanele silingise inkosi ekuhambeni kwethu ngeluthando. Na ufunda incwadi yabaseFesu sahluko sesi5 ufunda livesi lokuqala nelivesi lesibili ngelihumusho leNew International Version ithi ngakho ke lingisani uNkulunkulu njengebantwana labathandzekako nihambe eluthandweni njengoba naKristu asithandza. Ligama leNkosi malibonge. Umfundisi uyachubeka uthi ungakwati yini kubeketelela kwetfukwa ngaphandle kwekulwa nako? Ungakwati yini kubeketelelwa kushaywa futhi ungaphendvuli njengoba inkosi yenda ithi babe bathethelele ngoba abakwati labakwendako? Kufanele unqobe lesithiyo. Akukafaneli uhlale uthuthele ngoba lokho kutawuvimbela ukuthi uthuthukise ubuhlobo bakho naNkulunkulu. Akukhathatekile ukuthi uthukuthelela bani, bangani, bomakhelwane, bantu longabati, bemndeni wakho, kutakuvimbela ukuthi ukhule mayibongwe inkosi. Uthukuthela nayo yonke imiva lemibi kuvimbela intuthuko. Ngakho ke kucetse konke lokhu empilweni yakho bese ukhetha indlela yothando. Luthando lusho lokungetulu kwekumamatheka nje noma ukhulume emavila nemusa. Simo lekuso inhlitiyo yakho bese uyayitshengisa. Uqala enhlitiyweni yakho bese wenda ngekuvumelana nako. Utawuba nendzaba nalabanye bantu ubathandze. Ubona uNkulunkulu kubo bonke ngobe bakhe. Ngesikhathi lokhu kuba yindvo loyiphathako, kungesikhathi utawubona impilo yakho ikhutsata labanye futhi itsinza labanyenti. Makabongwe uNkulunkulu. Amen. Ngidawucela ke sisho umthandazo nidawusho emva kwami nithi ngikhetha kuhamba ngeluthando njengoba naKristu angithandza waphindze watinikela ngenxa yami. Ngemukela ngendlela yeluthando futhi ngiphendvule ngemusa. Ngisheshe ngithethelele. Ngiyabonga Nkosi ngekungenta ngibe
Indlela yokukhombisa uthando lwakho. Ngekuphilisa, ngekungipha injabulo kanye nekuthula kulabo labangidungetile. Ngeligama la Jesu Kristu, amen. Lamhla nawuchubeka nesifundo utawufunza incwadi yaJakobe sahluko sekuqala, ufunze livesi lesibili uyogcina evesini lesine. Uphindze ufunze kubaseFesu sahluko sesine uqale evesini le-31 uyogcina evesini le-32. Ugcine ngencwadi yaJohane wekuqala sahluko sesine ufunze livesi lesikhombisa kanye nelivesi lesiphohlongo. Ligama lenkosi malibongwe. Singaphumi nje esihlokweni sethu salamhla, ngicela kuthatha leli thuba nginicocodele nginikhuthade ukuthi njengoba kungilo lisondo asambeni emasondweni siyawuhlanganyela nalabanye labangcwele, sidumise inkosi, sivelive lenkosi, sitawubusiseka ngendlela lesimanga. Inkosi lenemusa inibusise. Kude kube isikhathi lesitako, ngicela ukuthi nibe nelanga lelihle. Amen.